Kovčeg zaveta i Hristova krv. Otkrivena misterija stara 2600 godina. Kovčeg zaveta je tajni, zlatom okovan predmet poznat Jevrejima, hrišćanima i muslimanima. Također je postao poznat široj javnosti zahvaljujući prikazu u raznim filmovima. Ali šta je zapravo Kovčeg zaveta? Najstariji istorijski zapisi o Kovčegu nalaze se u Tori, koja je sastavni deo jevrejskog Tanaha i Starog zaveta Biblije. Ovi zapisi govore o vrhovnom Bogu, onome koji je izjavio da je tvorac planete Zemlje. Bogu koji je ispisao svojim prstom 10 zapovesti na 2 kamene ploče i koje su potom stavljene u zlatom obložen sanduk. Sanduk je zatim zatvoren takozvanim sedištem milosti, poklopcem sa 2 zlatna heruvima. Iznad ovog poklopca stvoritelj zemlje bi se objavljivao ljudima, dok su zakoni Kovčeg predstavljali njegovo prestolje. Zavetni kovčeg je bio postavljen u posebno svetilište, zajedno sa drugim svetim predmetima. Nikome nije bilo dozvoljeno da uđe u svetu sobu u kojoj se nalazio kovčeg, osim jednom godišnje, kada je prvosveštenik u sobu donosio krv nevine životinje i škropio njome kovčeg i poklopac kovčega. Ovo je imalo značenje i nagoveštenje da će se ljudski prestupi protiv zakona tvorca izneti pred lice pravde preko prinesene zamenske krvi. Kasnije, kovčeg je bio premešten u izgrađen hram u Jerusalimu, neposredno pre nego što su Vavilonci opkolili grad i uništili hram. Pretpostavlja se da su ga Izraeljci sakrili ili da je misteriozno nestao. Od tada mnogi se učenjaci, teolozi, istoričari i arheolozi pitaju šta se sa njim dogodilo. Da li je uopšte postojao ili on samo mit? Nikome nije bilo dozvoljeno da dodirne kovčeg. U više navrata oni koji su prekršili ovo upozorenje ostali su na mestu mrtvi. Također, kovčeg je pratio Izraeljce prilikom ratovanja. Ako bi ga neprijatelji zaplenili, pogađali bi ih pomori i pošasti sve dok ga ne bi vratili njegovim čuvarima. Smatralo se da ima magične moći. Tokom mnogih godina bilo je mnogo lovaca na blago koji su tražili kovčeg zaveta ili pokušavali da shvate njegov značaj. Mnogi su čak napravili njegove replike. Više njih je tvrdilo da ga je pronašlo, ali do sada niko još nije izneo bilo kakve dokaze pomoću kojih bi se to moglo potvrditi. Ali jedan slučaj se izdvaja od svih ostalih, na sasvim poseban i dirljiv način. Nestanak kovčega je već dugo vremena bio misterija. Svi izvori koji pominju njegovo skrovište napisani su vekovima nakon njegovog nestanka i zasnovani su većinom na legendama i nagađanjima. Posljednji put kada je spomenut u Bibliji bilo je kada je car Josija naredio da se kovčeg vrati u hram. Međutim, također znamo da je Vavilon pokorio Jerusalim u vreme Josijinih sinova, oko 35 godina kasnije. Jedna zanimljivost u vezi sa ovim jeste da se kovčeg ne spominje, dok se drugi predmeti koji su bili uzeti spominju. Knjiga Makabejaca, koja je nastala samo nekoliko stotina godina nakon nestanka kovčega, tvrdila je da je kovčeg sakriven na planini sa koje je Mojsije video obećanu zemlju pre nego je umro.
Knjiga Baruhova, pisana neposredno nakon razorenja, tvrdila je da je Bog dopustio tlu ispod Jerusalima da ga proguta i da će se kovčeg ponovo pojaviti na kraju vremena. Srednjovekovna literatura tvrdila je da je kovčeg odnesen u Etiopiju, a neka nagađanja 20. veka uključuju Egipat, pa čak i Irsku. Ali funkcija kovčega i mesto gde bi on trebalo da se nalazi mogli bi da budu poveznica za rešenja ove misterije. Glavna funkcija zavetnog kovčega bila je da bude sedište Božje vladavine u njegovom zemaljskom hramu. Kovčeg je imao i drugih zadataka izvan ovog svetilišta i nije bio ograničen samo na njegove žrtvene rituale. Kako u svetilištu, tako i izvan njega, kovčeg je korišćen za odbranu Božjeg neprikosnovenog prava kao sudije, jedinog istinskog Boga i kralja cele zemlje. Božje polaganje na ovo pravo zapisano je na prvoj ploči zakona u kovčegu, gde stoji da je on tvorac zemlje i neba i da oni prema tome pripadaju njemu. Bog Biblije je rekao: kovčeg Boga, Gospoda sve zemlje. Jer moja je sva zemlja. Jer je Gospod uzvišen i strašan, car veliki nad svom zemljom. To je razlog zašto se kovčeg nalazio na samom pročelju kolone u ratnom pohodu na najstariji mnogobožački grad Jerihon. Iako ovaj grad tvorca neba i zemlje nije prihvatao kao svog Boga i vrhovnog autoriteta, on im je ipak mogao suditi i kazniti ih. Iako Navuhodonosor, veliki vođa Vavilona, nije obožavao izraelskog Boga, njemu i drugim carevima kao i velikim narodima onih dana sudio je izraelski Bog. Asirci, Medijanci, Hananejci, Egipćani, Etiopljani, Filistejci i mnogi drugi narodi koji su odbacili tvorca kao svog Boga ipak su bili suđeni po njegovom standardu. Kada se posljednji vavilonski car rugao Bogu u Gospodnjem hramu, Gospod ga je osudio ispisujući svoj sud na zidu pred svima u prostoriji. Tvorac nedvosmisleno poručuje da bez obzira kakvoj religiji ili etničkoj grupi pripadamo, sudit će nam se prema moralnom standardu stvoritelja, a ne prema našem moralnom standardu ili standardu naše kulture. Jedna od uloga kovčega bila je prethođenje ispred Božjeg naroda u pustinji i navođenje naroda do mesta počivanja. Bio je prisutan kada je trebalo rešiti spor oko autoriteta, oko Božjeg izabranika. Išao je ispred njih i kod reke Jordan, tako da im se reka čudesno otvorila, omogućivši im prelazak na drugu stranu. Učestvovao je u potvrđivanju zaveta između Boga i Izraelja i planine Eval. U nemilim situacijama kada je Izraelj izneverio Boga i bio osvojen od strane neprijatelja, a kovčeg im bio oduzet, Gospodar neba i zemlje ga je upotrebio kako bi sudio Filistejcima i ponizio njihove bogove, primoravši ih da kovčeg vrate nazad. Ovom prilikom Bog je koristio kovčeg kao statusni simbol svog carevanja. Čak i kada nije štitio svoj odmetnički narod, štitio je kovčeg koji je predstavljao njegov autoritet. Ovo jasno daje do znanja da kovčegu nije potrebna ljudska zaštita i da će ga Bog sam čuvati. Ovo takođe eliminiše mogućnost da kovčeg bude uništen. Kovčeg je bio Božji presto na zemlji. Biblija kaže: presto je tvoj, Bože, večan i nepokolebljiv. Dok je prorok Jeremija bio svedok uništenja Jerusalima i hrama, imao je ipak nešto sasvim drugo da kaže o Božjem prestolu. Ti, Gospode, ostaješ doveka, presto tvoj od kolena do kolena. Pa šta se zaista dogodilo sa kovčegom? Proroku Jeremiji Bog je nagovestio da će grad i hram biti uništeni. Bio je na to pripremljen kao i mnogi drugi iz naroda. Znajući ovo, najprirodnije što su mogli da učine sa najsvetijim predmetom jeste da ga sakriju.
Proročka reč o posljednjim vremenima u Bibliji mogla bi nam dati neki trag oko mesta odakle bi se kovčeg mogao ponovo pojaviti. Biće u posljednjim danima. Hodite da idemo na goru Gospodnju, jer će iz Siona izaći zakon i reč Gospodnja iz Jerusalima. U 19. veku započinje arheologija, kada različiti naučnici kreću da pretražuju stare lokacije na Bliskom istoku. Od egipatskih grobnica i hramova do istorijskih zapisa i biblijskih gradova Mesopotamije i Palestine, činjenica da je Biblija istorijski tačna knjiga bila je očigledna, jer su preko drevnih gradova i nacija koji su u njoj spomenuti drevni spisi drugih naroda potvrdili Sveto pismo. Do tada je čak i grad Vavilon za mnoge bio samo legenda, sve dok nisu pronašli njegove ostatke. Ali od vremena nestanka kovčega Jerusalim je sve vreme bio nastanjen. Mnogi njegovi stanovnici su samo izgradili nove zgrade preko onih starih. Tako je stari grad, sloj preko sloja, postao svojevrsni zapis istorije. – 1854. godine misionar James Barclay šetao je duž starih zidina Jerusalima. Tu je naišao na ulaz jedne ogromne pećine ispod starog grada, pune tunela i otvora. Bila je zatvorena vekovima i imala je dužinu od čak 5 gradskih blokova. 1867. godine general Charles Warren izvršio je prva veća iskopavanja u starom gradu i brdu na kojem je hram nekada stajao. Otkrio je okna i tunele ispod nivoa zemlje. 1873. godine Charles Clermont Ganneau, francuski orijentalista i arheolog, otkrio je isklesanog heruvima unutar jedne pećine. Heruvimi su se u davnim vremenima često koristili za zaštitu ulaza u sveti grad ili sveto mesto. Ovaj heruvim je imao slične karakteristike kao što je bilo popularno u vreme nestanka kovčega. 1882. godine general Gordon, veoma cenjeni oficir, putovao je Bliskim istokom. Dok je razgledao Jerusalim, postao je sve više uveren da tradicionalno mesto zvano Golgota ne odgovara istorijskom opisu. Severni deo Hramske gore, koji je bio odsečen, činilo se da mnogo bolje odgovara biblijskom opisu i drevnom rasporedu grada. Započeo je iskopavanja, ali ubrzo je morao otići kako bi pomogao u sukobu u Sudanu, gde je poginuo i nikada nije uspeo da dovrši započeti posao. Međutim, stigao je na vreme da napiše pismo prijatelju koje je sadržalo jednu šokantnu izjavu. Nešto se dogodilo što u pismu nije objasnio. Severna planina koju je Gordon identifikovao kao brdo Lobanje također je bila lokacija Jeremijine pećine u kojoj je ovaj prorok napisao svoju knjigu plača. Istu onu knjigu u kojoj je rekao Božji presto ostaje. Gordon je u pismu rekao kovčeg zaveta je tamo. Također je spomenuo da se i drugi hramski predmeti nalaze tamo. Vrlo čudna izjava s obzirom da nikada nije stigao da završi iskopavanja. Mesto ipak ostaje neotkopano, a pisma generala Gordona zašuškana u nekoj mračnoj fioci. Oko 100 godina kasnije, čovjek po imenu Ronald Wyatt počeo je da se moli Bogu da ga Bog iskoristi kako bi pokazao svetu da je Biblija istinita. Ron je proučavao zapis o potopu i istraživao moguće ostatke Nojeve barke. Također je proučavao izraelski egzodus iz Egipta kao i lokaciju gde su mogli da pređu more. Pronašao je u moru nekoliko točkova sa drevnih egipatskih kočija.
Dogodilo se to u vreme jedne od njegovih hronilačkih ekspedicija i to dok je prolazio kroz Jerusalim na putu kući. Hodao je duž severne litice sa svojim novim poznanikom kada mu se leva ruka odjednom sama podigla i pokazala na mesto ispred litice gde je stajao nekakav šuti smeće. Ne razumevajući zašto ili kako, čuo je sebe da govori. Tamo je Jeremijina pećina i kovčeg zaveta se nalazi u njoj. Ron je bio zbunjen onim što se dogodilo jer nikada nije imao slično iskustvo. Nije ni pomišljao da traži kovčeg. Zabrinut, vratio se kući u Sjedinjene Države pokušavajući da prouči i pronađe postoje li uopšte mogućnosti da kovčeg bude tamo. Proučavao je Vavilonski vojni opsadni zid u vreme kada je kovčeg posljednji put viđen. Pokušao je da ustanovi vremenski okvir kada je kovčeg mogao da bude sklonjen i koja su bila vremenska i prostorna ograničenja za tako nešto. Otkrio je da je apsolutno bilo moguće da se kovčeg sakrije u ovom sistemu tunela. Bio je uveren da ga je sam Bog inspirisao da ga pronađe. Ronald je započeo iskopavanja sa svoja 2 sina na mestu gde mu je ruka pokazala. Na njihovu žalost, ubrzo su otkrili da im velika stena otežava kopanje nadole. Umesto toga, počeli su da kopaju koji metar udesno. Kako su počeli sa iskopavanjem, ubrzo su u litici pronašli 3/4 udubljenja. Ron je pomislio da bi to mogle biti niše iz rimskog doba u koje su se stavljali natpisi. Na kraju krajeva, Golgota je u Isusovo vreme bila blizu glavnog puta i ovo je moglo biti mesto gde je Isus bio razapet. Poznati Kvintilijonov citat objašnjava: kada god razapinjemo zločince, biraju se putevi gde je velika gužva, kako bi mnoštvo, videvši prizor, bilo pokrenuto strahom, jer svaka kazna ne mora nužno biti osveta, koliko primer. Lokacija Golgote na kojoj je sagrađena Vizantijska crkva nije bila pored glavnog puta, ali ovo mesto jeste. Da li su ove niše mogle biti upotrebljavane za postavljanje natpisa koji su isticali zločine kažnjenika? Počeo je da shvata da bi ova strana brda mogla biti mesto gde su ljude razapinjali. Nastavio je iskopavanje naniže, ali tlo ispod bilo je vrlo trošno i nesigurno. Zbog toga su se vratili na prvobitno mesto nadajući se da će moći da zaobiđu onu veliku stenu. Ovoga puta otkrili su da se ipak može prokopati između litice i stene i da litica na taj način formira nekakav krov iznad njih. Kopajući dublje, ubrzo su pronašli nešto nalik nosaču za uže, isklesanog u steni. Uskoro će saznati zašta je mogao biti korišćen. 11,5 metara ispod nivoa zemlje našli su se u nečemu što je ličilo na nekakvu cisternu. Bila je okrugla sa stepenicama sa strane. Ron se pitao da li je možda bila upotrebljavana za skladištenje žita, a kasnije kao cisterna. Dletom je probio gips i pronašao veliku količinu keramike među prljavštinom i krhotinama, čime je bila formirana cisterna. Kada je ove parčiće keramike pokazao Ministarstvu za starine, oni su ih pregledali i obavestili Rona da neki od njih potiču čak iz doba Jevuseja. Primerci koji su datirani kao najmlađi bili su iz rimskog perioda. Nastavio je uz liticu ispod mesta gde je pronašao niše. Zbog keramike i novčića koje su otkrili, razumeli su da se nalaze na rimskom nivou. Kopajući dublje, pronašao je mnoge kosti prstiju, što je potvrdilo njegovu sumnju da je ovo mesto nekada bilo gubilište. Pored razapinjanja, kamenovanje je takođe izvođeno tokom rimsko-jevrejske ere. Izvan strukture nalik cisterni pronašao je drugu kružnu strukturu na suprotnoj strani.
Jedino što je baza ove kružne strukture izgledala netaknuto. Dok je proučavao strukturu, pronašao je dobro očuvan deo nekakvog zida i isklesan kamen, horizontalno postavljen u zid litice. Koji metar ispred primijetio je jedan kvadratni kamen koji nije ličio na kamen prirodnog oblika. Pažljivo ga je podigao i ispod njega pronašao kvadratnu rupu isklesanu u steni. Činilo se da je rupa napravljena na malom uzvišenju na steni. Pregledavši rupu i očistivši prljavštinu oko nje, otkrio je da se iz nje prostire veliki rascep. Da li bi ovo moglo biti ležište za krst? Ispred na nižem nivou pronašao je još nekoliko rupa za krstove. Ali nikako nije mogao da izbije iz glave misao da bi rupa sa rascepom sasvim moguće mogla biti ležište gdje je bio postavljen Hristov krst. Sjetio se pisma koje govori da je zemljotres zatresao brdo kada je Hristos umro. Rupa je isklesana 58 cm duboko u stenu, dok se rascep izgleda prostirao mnogo dublje. Da li bi ova pukotina mogla da ukaže na mesto gdje je stajao krst? Nije malo verovatno da su ondašnji sledbenici znali gdje je Hristos razapet i da je bilo mnogo onih koji su želeli da ovo mesto pretvore u mesto za spomen. Golgota koju katoličke i pravoslavne crkve koriste prvi put je izgrađena po naredbi Konstantina Velikog oko 326. godine, iznad ostataka starog paganskog hrama. To se dogodilo mnogo godina nakon što je Hristos bio razapet, dok su ostaci koje je Ron otkrio rimski i mogli su datirati neposredno nakon raspeća. Nakon 70. godine nove ere Jevreji su bili ili pobijeni ili preseljeni i grad je bio sveden na rimski logor. To bi moglo značiti da ova lokacija više nije bila korišćena za pogubljenja. Ron je pronašao kovanice u izgrađenoj konstrukciji iz godine 135. i pre, ali ne i nakon. U 130. godini naše ere hrišćani su uživali prednost nad Jevrejima i stoga su ovu strukturu verovatno izgradili hrišćani u to vreme ili ranije. To znači da je ovo verovatno prvo mesto koje je prepoznato kao stvarna Golgota. Golgota koju je Vizantijska crkva sagradila oko 200 godina kasnije izgrađena je kada je znanje o ovim autentičnim lokacijama bilo manje ili više izgubljeno. Činjenica da su novčići koje je Ron ovdje pronašao bili iz 135. godine naše ere ukazuje na to da kogod da je izgradio i koristio ovo drevno mesto, očigledno ga je tada napustio. Kako su temelji još uvek netaknuti, to ukazuje da lokacija nije pretrpela neprijateljsko razaranje, već je najverovatnije rezultat neupotrebe i propadanja. Vremenom postala je prekrivena šutom i zemljom. Bez obzira šta se zapravo ovdje dogodilo, dokazi pokazuju da je ova građevina mogla da bude sagrađena mnogo pre crkve Svetog groba. Ron i njegova dva sina radili su ovdje tokom skoro 2 godine. Nastavili su da traže na ovom rimskom nivou pećinu ili kakav ulaz u tunel, ali bez uspeha. Ron je vremenom stekao jak utisak da treba da probije pukotinu u zidu litice. Molili su se Bogu, ali utisak je i dalje bio tu. Koristeći čekiće i dleta, nakon kratkog vremena mogli su da ugledaju otvoren prostor iza. Uvećali su rupu kako bi se mogli provući.
Pećina sa unutrašnje strane bila je visoka 4,5 metra i isto toliko široka. Ron je postao ushićen otkrivši ovu pećinu, misleći da je kovčeg možda unutra, ali bila je prazna i vodila je do mnoštva uskih prolaza i otvora unutar brda. Nastavio je da pretražuje svaku pećinu i otvor koji je mogao da nađe unutar ovog kolosalnog sistema pećina. Pune 2 godine su naizmenično putovali između Sjedinjenih Država i Jerusalima, ne bi li kod kuće zaradili potreban novac kako bi mogli da se vrate i nastave iskopavanja. U decembru 1981. godine nastavili su svoj rad unutar ovog sistema pećina, provjeravajući svaki otvor i prolaz koji su mogli da pronađu. Međutim, sva trojica su završila sa upalom pluća. Ronova 2 sina vratila su se kući, pa se Ron morao osloniti na pomoć drugih kako bi nastavio. Iako emotivno i zdravstveno iscrpljen, nije hteo da odustane. Osjetio je da mu je Bog obećao da će pronaći kovčeg ovoga puta. Ali već je potrošio sav svoj novac, bio je bolestan, a posao veoma naporan i iscrpljujuć. Jedan od lokalnih meštana koji mu je pomagao provlačio se kroz manje otvore jer je bio sitniji i mogao je da prođe tamo gde Ron nije mogao. Dok je razgledao okolo, Ron je pronašao jedan prolaz sličan dimnjaku, a odatle mali tunel u kojem je morao da izdahne vazduh ne bi li se provukao. Tada je primetio jedan stalaktit od oko 40 cm dužine kako visi ispred stene. Iza se nalazila rupa kroz koju je Ron pokušao da proviri, ali bezuspešno. Malko ju je proširio ne bi li mogao da vidi unutra, ali unutra nije izgledalo previše obećavajuće. Ličilo je na pećinu punu kamenja. Ali Ron je bio odlučan da pogleda baš svaki prolaz. Uvećao je otvor dovoljno da se njegov pomagač provuče. Kada se provukao unutra, brzo se vratio nazad. Izašao je prestravljenog lica i vikao: "Šta je unutra? Šta je unutra? Ne vraćam se više tamo." Zatim je napustio pećinski sistem što je brže mogao. Sada je Ron shvatio da tamo ipak ima nečega i povećao je otvor dovoljno da se i on provuče unutra. Bilo je to 6. januara 1982. godine. Između kamenja i plafona bilo je oko 45 cm zazora. Osvetlio je baterijskom lampom dole kroz kamenje da vidi ima li čega ispod.
Ugledao je nekoliko suvih trulih greda, a ispod njih nekoliko suvih trulih životinjskih koža koje su se pretvorile u prah kada ih je dodirnuo. Tada je ugledao odraz svetla, nešto sjajno i zlatno. Prvo je pomislio da bi to mogao da bude kovčeg zaveta, ali dok je skidao kožu, ugledao je zlatom furnirani sto sa uzdignutim ukrasnim vencem, koji se sastojao od naizmeničnog uzorka zvona i nara. Smatrao je da to mora da je predmet iz prvog hrama ili iz šatora. Mogao bi to biti originalni zlatni sto za hlebove. Zatim je počeo detaljnije da istražuje odaju. Osvetlio je lampom i primetio pukotinu u plafonu. Puzeći preko kamenja do zadnjeg dela komore, ugledao je kameni sarkofag, odmah ispod pukotine. Odozgo je bila kamena ploča koja je bila prelomljena na dva dela. Manji deo je bio pomeren u stranu, čineći tako otvor na sarkofagu. Ali ploča je bila suviše blizu plafona da bi mogao da pogleda unutra. Primetio je neku crnu supstancu u pukotini iznad, kao i na ivici ploče. Pukotina u plafonu bila je tačno iznad slomljenog dela ploče, a nešto od te crne supstance izgleda da je palo i u sarkofag. U tom trenutku, prisjeća se Ron, shvativši veličinu onoga što se ovde dogodilo, pao je istog trena u nesvest. Kada je shvatio da se pukotina na plafonu proteže sve do mesta gde je stajao krst nekoliko metara iznad njega, a da je crna supstanca krv koja je pala kroz pukotinu u sarkofag, znao je da se u sarkofagu zasigurno nalazi kovčeg. Ali najveća spoznaja je bilo to što je Hristova krv pala upravo na sedište milosti zavetnog kovčega. Ron je neko vreme bio bez svesti. Kasnije, kada se vratio ponovo u pećinu, uspeo je da potvrdi da je to zaista kovčeg zaveta. Obavestio je izraelsku vladu o otkriću, ali mu je rečeno da ćuti i da ne priča o tome. Ali Ron nije mogao ovo otkriće da drži dugo u tajnosti. Posetio je odaju nekoliko puta i izvestio da je još nekoliko predmeta osim zavetnog kovčega bilo tamo. Sedmokraki svećnjak sa svojim lampama iz prvobitne svetinje. Zlatni kadioni oltar. Sto za hlebove. Zlatna kadionica. Oplećak. Kapa sa narom od slonovače na vrhu. Mesingani šekel, uljane lampe i mesingana alka. I jedan ogroman mač. Na zadnjoj strani kovčega bila je otvorena pregrada u kojoj je stajala knjiga zakona. Pretpostavlja se ona koju je sam Mojsije napisao. Prema njegovom shvatanju, prva Mojsijeva knjiga, Postanje, nije bila tamo. Zadivilo ga je to što su ovi svici napisani na životinjskim kožama još uvek u savršenom stanju. Tada je počeo da shvata da je kovčeg morao biti nekako unesen u ovu odaju, ali nekim drugim putem, a ne odakle je on ušao. Uklonivši nekoliko kamenova, pronašao je sa južne strane jedan veći ulaz koji je vodio prema Sedekijinoj pećini, podzemnoj lokaciji sa druge strane puta gde su bili pronađeni heruvimi. Ovaj tunel je međutim bio blokiran gomilom velikog kamenja i bilo je nemoguće izneti ih putem odakle je on ušao. Ron je laboratoriji u Izraelu dao na analizu ostatke krvi koje je pronašao u steni i na poklopcu kovčega. Rezultati su bili šokantni. Sledi snimak gde Ron lično prepričava ovaj događaj. First of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look,
we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Kada je krv sišla na poklopac kovčega, to je bio dokaz da je upravo protiv sagrešenja ovog zakona u kovčegu Hristos preuzeo kaznu. Naši gresi nasuprot Božijem zakonu, ne ljudskom ili nekom verskom. Zbog protivljenja ovom zakonu treba da se pokajemo. Šta više, imamo predivan dokaz da je Bog zaista poslao svog sina da umre umjesto nas. Ron je hteo da sve ovo pokaže svetu odmah, ali Bog ga je sprečio. Prilikom Ronove 4. posete, odaja i tunel su bili počišćeni, a predmeti uredno namešteni. Kada je ušao, odmah je osjetio nečije prisustvo u sobi. Ugledao je 4 anđela, po dvojicu kako stoje sa svake strane kovčega. Rekli su mu da im je dodeljen zadatak da štite kovčeg, a zatim su mu rekli da stavi svoju kameru na stativ i da snima. Podigli su poklopac i pomogli mu da izvadi 10 zapovesti ispisanih na 2 kamene ploče. Tada ih je Ron prihvatio i pokazao ih kameri. Onda su mu rekli u koje vreme je Bog isplanirao i odredio da ih pokaže. To će se desiti kada širom sveta nacionalni nedeljni zakoni stupe na snagu. Ubrzo nakon toga ploče će biti prikazane. Ron je odmah znao na šta su anđeli mislili jer je studirao ovu temu ranije. Anđeo je govorio o prisilnoj primjeni zverinog žiga koji se spominje u knjizi Otkrovenja, 13. i 14. poglavlju.
Biće to posljednja obmana i test koji će doći na svet neposredno pre slavnog Hristovog dolaska. Božje zapovesti i Hristova krv su svedočanstva koja se protive čovekovoj verziji Božjih zapovesti, koje će biti prisilno nametnute ljudima. Također, tada će se razobličiti svi lažni uslovi spasenja koji su vekovima bili propovedani od strane raznih verskih vođa. Ron je umro 1999. godine, a da nije video ovo ispunjenje, ali znao je da je dokaz onome što se dogodilo ostao zabeležen na kaseti. Koristio je svoje posljednje mesece i godine da ljudima govori o Hristovoj ljubavi i žrtvi koju je učinio za ljudski rod, a potom je upozorio na dolazak vladavine zveri i prihvatanje njenog žiga. Poslušajte njegovu važnu poruku i upozorenje. Well, this set of laws is the one that God's subjects have to keep. It's under his throne in heaven and on earth, because Moses was told to make his dwelling place, God's earthly dwelling place, after the manner shown him in the mountain, or the pattern shown him in the mountain. And so anyway, this mercy seat was the earthly throne of God, and it still is. And the Shekinah glory dwelt there for hundreds and hundreds of years, until the Jews became so rebellious and paganistic that God decided he wouldn't dwell among them anymore. We may take a look at that in a little bit. But anyway, that is what the mercy seat is all about. There's one statement in Scripture, and that's in 2 Thessalonians, all right? I think it's around the 2nd chapter. It talks about the man of sin. It says he was set in the temple of God, showing himself that he is God. Now, to look at it quickly, it would imply that in order for him to set in the temple of God, that there'll have to be one built, because there's no one there now. On planet Earth, at this point in time, there is an individual who him and his ancestors, in his position, changed the law of God. They eliminated the second commandment, which says, "Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything in heaven above, earth beneath. Thou shalt not bow down to them, nor serve them." That kind of interfered with the way they wanted to do things, so they eliminated that. They divided number 10 into 2, so the number would still be 10. Yes, the tables of stone were found in the Ark of the Covenant. I personally removed them with the assistance of 4 angels who lifted the mercy seat, which I would estimate weighs about 900 pounds of solid gold. And one of these angels told me to take the tables of stone out of there. He said God wants everyone to see those. And so I took them out, backed up, stood there, frozen in place, and I just can't describe my physical state or mental state or anything else. If I didn't have some physical evidence to prove it happened, I think I had a dream or something. But anyway, they are now available to be shown, but we won't say, actually they're on a stone ledge right in the same chamber. That's where the angel put them after I handed them to him. I didn't know what to do with them. And I was told that these are to be presented with the blood evidence when the mark of the beast law is passed or enforced. Now, I know everybody wonders about what it is, the mark of the beast. You've heard all kinds of rumors, stories, and all of this. I'll tell you quick and simple. If you keep the 10 commandments that God wrote upon those tables of stone, and about which he says in Psalms 89:34, those of you that are writing down text, you'll want this one. Psalms 89:34.
He says, my covenant will I not break, nor alter the thing that has gone out of my lips. He spoke the 10 Commandments from the mountaintop. He wrote them in stone, and he says, nothing will change, right? If you keep that law, you will receive the seal of God. Soon there will be a set of man-made laws, best intentions, surrounded by a barrage of salubrious soliloquies and sepulchral solicitudes. That's all kinds of stories and all of this instigated by the devil to make you think that this is the best thing that ever happened to the human race and that you could just ought to go along with it voluntarily. These man-made laws will require that you break God's 10 Commandments. Christ said of the Pharisees, for it is in vain that they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. If you keep those man-made laws and break God's 10 Commandments, you will receive the mark of the beast. Nobody has the mark of the beast at this point in time. You can only get it after that those laws are enforced. Now, is that hard when a bunch of man-made laws are passed and enforced that require you to break God's 10 Commandments? The penalty for not keeping those laws is that you cannot buy or sell. That is the mark of the beast. We will say, friends, keep this law and you receive the seal of God. Keep the laws that man has made that force us to break God's law, and we have the mark of the beast. It may sound a little simple. I know there's people that say it's the computer chip and all kinds of stories. It is keeping the laws of man instead of the laws of God. As Christ said to his disciples when speaking of the Jewish leaders in his day, he said, for it is in vain that they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. God did not accept Abel's or Cain's offering of fruit and vegetables. He will not accept any substitute for our loyalty to him, but keeping his 10 Commandments. And there will come a time, folks, when if you do that, you will not be able to buy or sell. Now in Psalms 89:34, he says, my covenant will I not break, nor alter the thing that has gone out of my lips. Okay? That means that the 10 Commandments, which is the covenant, he won't change that. He spoke it from the mountaintop, and it's recorded in the 20th chapter of Exodus. He won't change that. When I saw the tables of stone and saw what they said exactly the same thing that the original Hebrew text says in the book of Exodus. Exactly. All right? And that will not change. Now, the Bible warns us that Satan will come with signs and lying wonders. All right? How can we tell what is a miracle by Satan? Because he's a supernatural being. All of the fallen angels are supernatural beings. They can do things that are miraculous from our point of view. How can we tell what's of God and what's not? If they say God's 10 Commandments are binding, to break those is to sin.
then they're of God. If they say anything other than that, they are not God, and we have no business listening to them, regardless of what kind of miracles they are performing. The tables of stone will be on display after the national Sunday law is enforced. That is the exact words of the angel as I recall them.